Going off my living house to the library of Lithuanian Academy of Sciences, I have now to cross Tumo Vaižganto Street ahead and then to walk farther on by the corner of the white fence ahead. Einu nuo mano namo į Mokslo akademijos biblioteką. Dabar turiu eiti už balto aptvaro dešinio kampo priekyje už Tumo Vaižganto gatvės. Иду от своего дома в библиотеку Академии наук Литвы. Должен сейчас перейти улицу Тумо Вайжганто и идти дальше за правый угол белой ограды впереди. It's only after I had analyzed this video that I grasped that pensioner who is appearing just now from the left was probably an undercover agent. His wife followed him couple minutes later. Tik išanalizavęs šį įrašą suvokiau, kad pensininkas pasirodęs iš kairės dabar tikriausiai buvo slaptas агентас. Jo žmona netrukus пробег pro mane. Только проанализировав это видео, я понял, что пенсионер, показавшийся сейчас слева, был, скорее всего, секретный агент. Его жена пробежит мимо меня через пару минут. A guy with earphones turns his face back to me, although he didn't need to do it at all. Vaikinas su didelėmis ausinėmis atsigręžė į mane ir pažvelgė į akis, nors neturėjo jokio reikalo gręžiotis. Парень в больших наушниках оборачивается и взглядывает мне в глаза, хотя ему не было надобности оборачиваться вообще. He behaved as if illogically he came to this spot not from that side of my right, but from the left, for to cross then this street under acute angle, although he could do it far to the left. Jis elgėsi tarytum nelogiškai, atėjo į šią perėjos pradžią ne iš mano dabartinės dešinės, bet iš kairės, kad kirstų nepatogiai važiuojamąją dalį būtent čia, labai aštriu кампу. Он ведет себя внешне нелогично, пришел к этому переходу не справа, а слева, только чтобы пересечь проезжую часть именно тут, под острым углом, хотя мог сделать это гораздо левее, не надо было идти аж сюда. Old lady on the left accelerates her pace, obviously trying to avoid my camera. So she knew about it somehow before. She certainly is previous pensioner's wife. Pensininkė kairėje prabėga pro mane, lyg ir stengdamasi nepakliūti į mano objektyvą. Taigi žinojo apie jį iš anksto. Ji tikriausiai yra to pensininko žmona. Пенсионерка слева пробегает мимо меня, явно стараясь не попасть в мой объектив. Следовательно, она знала о нем заранее. Скорее всего, она жена того пенсионера. Couple of minutes later, among other things, I must watch far right row of cars. Porą minučių vėliau reikia man taip pat sekti dešinėje mašinų eilę. Пару минут спустя мне надо наблюдать и правый дальний ряд машин. Guy gets off his car on the right and demonstrates me a sheet of white paper, applying it to his chest. This is kind of threat, likely to murder me, which they demonstrate me occasionally already for more than 10 years, as mean of psychological terror. Dešinėje vaikinas išlipo iš mašinos ir parodė man balto popieriaus lapą, pridėjęs jį prie krūtinės. Tai yra grasinimas tikriausiai nužudyti, kurį agentai periodiškai primena man nuo 2006 metų. Tai yra психологиня террора прemонė. Справа парень вышел из машины и показал мне белый лист бумаги, приложив его к своей груди. Это род угрозы, видимо, убить меня, которую агенты периодически повторяют с 2006 года в качестве средства психологического террора. He sees that I see him, and I stopped. So he demonstrates himself me yet more.
Matydamas, kad aš matauju ir sustojau, jis демонструяся man dar labiau. Видя, что я заметил его и остановился, он еще больше демонстрирует себя мне. Remember that man ahead. Įsidėmėkim tą vyrą priekyje. Мужчина впереди. Man ahead disappeared. Vyras priekyje dingo. Мужчина впереди исчез. 10 minutes later. 10 minučių vėliau. 10 minut spustя. A routine sight. Woman agent standing still by a wall. Just as I notice here, begins suddenly to twitch unnaturally, or to rummage vigorously through her purse. To confirm so, look, it's just me who is waiting for you here. Įprastas vaizdas. Agentė stovinti ramiai prie sienos, man ją išvydus staiga ima nenatūraliai trūkčioti arba itin įnirtingai rausiasi savo rankinuke, tuo patvirtindама taip, tai aš laukiu tavęs čia. Обычный вид, агентша, спокойно стоявшая у стены, как только я увидел ее, начинает неестественно дергаться или остервенело рыться в сумочке, как бы подтверждая: «Да, это я тебя тут жду». We can stay here to watch the Sixth Street Theater, intended for this occasion. Galima čia lukterėti, pažiūrėti jų gatvės vaidinimą šiam atvejui. Можно тут немного задержаться, посмотреть их уличный театр на этот случай. Few minutes later, building of the Library of Academy of Sciences is located in the background ahead, hidden by trees. It seems nobody comes to meet me from afar. Kelios minutės vėliau. Mokslo akademijos biblioteka yra toli už medžių. Priekyje, atrodo, niekas neateina iš tolo priešais. Несколько минут спустя библиотека Литовской академии наук находится впереди за деревьями. Кажется, никто не идет оттуда навстречу мне издалека. That man came there just to throw garbage into dustbin. Tam vyrui prireikė ateiti net čionai, vien tik kad išmestų šiukšlę į урną. Тот мужчина пришел сюда только за тем, чтобы выбросить мусор в урну. He turned to the yard of the Administrative Court of Lithuania. Jis pasuko į Lietuvos administracinio teismo kiemą. Он свернул во двор административного суда Литвы. 3 hours later, I left the Library of the Academy of Sciences, turning to the right. Po 3 valandų išėjau iš Mokslo академijos библиотекos dešinėn į Врублевскую gatvę. 3 часа спустя я вышел из библиотеки Литовской академии наук направо, на улицу Врублевского. A common sight. Woman standing still by some entrance, just as I notice here, begins to rummage vigorously through her purse. Įprastinis vaizdas, stovėjusi ramiai prie kažkokio įėjimo moteris, vos man ją išvydus, staiga ima įnirtingai raustis rankinuке. Привычный вид стоявшего у какого-то входа женщина, как только я ее замечаю, начинает остервенело рыться в сумочке. Where is her husband agent coming by car to pick her up? Kur jos vyras агентas atvažiuosiantis su mašina paimti ją? Где ее муж-агент на машине?
Woman in a pink blouse at the bus station pavilion ahead, having glanced at me, put her foot forward for a moment. Moteris su ružava bliuskutė autobusų stotelės paviljone priekyje, pažvelgusi į mane, trumpам iškišo koją į priekį. Женщина в розовой блузке в павильоне автобусной остановки впереди, взглянув на меня, выставила вперед ногу на мгновение. Next to her, a guy leaned his left shoulder against the metallic pillar. Thence it is uncomfortable to watch a bus coming from his left. He is her assistant. Už jos vaikinas atsirėmė kairę petimi į stulpelį, iš ten prastai matyti autobusus atvyksiančius iš kairės. Jis yra jos padėjėjas. За ней парень привалился левым плечом к столбику, оттуда плохо видно автобус, который должен приехать слева. Он ее помощник. 1 minute later. On the left it is the site of Vilnius Lower Castle. I am now turning to the right, northwestwards, where main Vilnius Gediminas Avenue begins. На минутę vėliau turiu sukti dešinė на Gedimino проспекто прадžią. 1 минутой позже слева территория Вильнюсского Нижнего замка. Я должен повернуть сейчас направо на северо-запад, начало главной улицы Вильнюса, проспект Гедиминаса. Young man on the right, with his body oriented along the direction of my movement. It means we are waiting you here. Jaunas vyras dešinėje, kūnu pasisukęs mano tolimesnio judėjimo kryptimi. Молодой человек справа ориентирован корпусом в направлении моего дальнейшего движения. Это значит, мы тебя ждем тут. We will see soon whom he warned about me passing by him. Tuoj pamatysime, kam jisai pasiuntė mobiliuoju telefonu сигнала apie mano judėjimą. Сейчас увидим, кому он послал сигнал о моем прохождении. Here is he sitting on the left ahead. Štai jisai sėdi priekyje kairėje. Вон он сидит впереди слева. It's time for the next one, agent. Metas sekančiam pasirodyti agentui. Время для следующего агента. Here is she with sunglasses. Štai ji su tamsiais akiniais. Вот она в черных очках. Remember pink-dressed man on the left. I failed to notice him proper moment. Įsidėmėkime aukštą ružavą apsirengusi vyrą kairėme krašte, kurio aš laiku непостебею. Заметим в левой стороне кадра высокого мужчину, одетого в розовое, которого я вовремя не заметил. Вот она. He passes by my face. I still do not notice him. Jis praėjo pro mano veidą, aš vis dar nepastebiu jo. Он прошел перед моим носом, я все еще не замечаю его. Kas pažįsta tą moterį, prašom man pranešti. Я попросил, чтобы мне сообщили, кто эта женщина, тех, кто ее знает. His back is seen far ahead. I do not watch him. Jo нугара матити толи прiekyje. Aš jo nepastebiu. Его спина видна далеко впереди, но я не замечаю его.
On the left ahead, short woman strolls demonstratively. Priekyje kairėje žema moteriškė ateina tarytum просиваекшодама. Впереди слева невысокая женщина как бы прогуливается навстречу мне. She stops. I don't notice that moment that pink man moves to the left and stops by the lime tree. Jinai sustoja, aš tuo momentu nematau, kaip ружавas vyras перėjo kairėn ir sustojo по liepą. Она остановилась, я не вижу, как тот розовый мужчина сместился влево и остановился под липой. I think this is undercover, female undercover agent as well. Tall pink man stands behind the lime tree. Aukštas agentas stovi po liepą. Высокий агент стоит под липой. The smoking pink man is in the filming frame, but I still do not pay proper attention to him. Rūžavas rūkantis vyras vėl pakliuvo į kadrą, tačiau aš vis nekreipiu į jį deramo демесё. Розовый курящий мужчина опять попал в кадр, но я все еще не обращаю на него должного внимания. Here how he at last introduced himself me. Štai kaip jis pagaliau prisistatė man. Вот как он мне наконец представился. Kudirko Square. Young woman ahead with bags wearing white jacket and jeans, and guy as if walking about yet to the right. Kudirkos aikštė. Jauna moteris prie mikroautobuso su tašėmis, balta striuke ir džinsais, ir vaikinas vaikščiantis dešiniau. Площадь Кудирки. Впереди молодая женщина у микроавтобуса с сумками в белой куртке и джинсах, и парень, прохаживающийся правее. She turned around, demonstrating, as agents usually do, that she is ready to watch my back. I stop. Jie apsisuko, rodydama, kaip kad agentai dažнai daro, kad žiūrės dabar man į nugarą. Aš sustojau. Она повернулась, показывая этим, как обычно делают агенты, что буду смотреть мне в спину. Я остановился. Judging by her feet, she may be ballerina at the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre, which I am to pass by a bit later. Sprendžiant iš jos kojų, ji gali būti balerina iš Nacionalinio operos ir baleto teatro, pro kurį turėčiau netруkus проехать. Судя по ее ногам, она может быть балериной из Литовского национального театра оперы, мимо которого я вскоре должен пройти.
it was not need for her to stand back to stand with her back at pole. Boy on the left demonstrates me that he is filming me with his cell phone. Vaikinukas kairėje demonstruoja, jog filmuoja меня сavo мобильную телефону. Паренек слева демонстрирует мне, что снял меня на свой мобильник. Kas pažįsta tą moterį, prašo man pranešti. Ir kurie pažįsta tą jaunuolį taip pat. O šitą. Na, galbūt ir šitą taip pat. He squatted for a moment by the dustbin, confirming so once more that he is here for me. Jis pritūpė prie šiukšlių urnos, taip patvirtinamas dar kartą, kad daro tai dėl manęs. Он присел на корточки у мусорной урны, подтверждая этим, что делает это как агент в мой адрес. This tent is designed for receiving blood from donors. He pretends now going to become a blood donor. Čia yra kraujo приемimo iš донорų пунктас. Jis dabar vaidina донора. Это донорский пункт. Он теперь притворяется донором. A white-dressed girl emerged straight on my way. I failed to notice her at the moment. Mano kelyje priekyje atsirado baltai apsirengusi merгина, aš jos непостебėjau laiku. Одетая в белое, девушка появилась на моем пути. Впереди, я ее не заметил. I had noticed instead at the left another girl sitting on the bench and trying to suppress her laughter. She certainly is her friend. Tačiau pastebėjau kairėje kitą merginą sėdinčią ant suolo ir slopinančią juoką. Tai yra jos tos pirmosios draugė. Заметил слева на лавке другую девушку, подавляющую смех. Это ее подруга. At the left ahead, girl standing with her back to me, scarcely is able to watch buses and trolleybuses coming to bus station from the left. Mergina priekyje nugarai mane, vargu ar gali matyti автобуsus ir троллейбуsus, отвозящих из kairės. Девушка впереди слева спиной ко мне вряд ли может видеть автобусы и троллейбусы, приезжающие слева к остановке. Middle-aged woman standing next by the edge of the bench sends a signal by her cell phone and rushes to nearly collide with me. Dešinėje už suolo galo stovinti moteris siunčia signalą savo mobiliuoju telefonu ir pajuda staigiai tiesiai beveik į mane. Впереди справа стоящая за краем скамьи женщина посылает сигнал своим мобильным телефоном и неожиданно выходит почти на столкновение со мной.
turned to the left 1 minute later. Back front of aforementioned Lithuanian Opera Theatre is seen on the right. Pasukus į kairę, dešinėje yra Национальный оперos и балета театр, užpakalinis фасадас. 1 минутой спустя, после поворота налево, справа виден задний фасад Литовского национального театра оперы и балета. Black silhouette is seen standing still far ahead. It is likely just this person who received a signal from that woman at the bus station. Tamsus siluetas sustinga toli priekyje. Tikriausiai būtent jam pasiuntė сигнал moteris už suolo autobusų stotelėje. Впереди неподвижный темный силуэт. Это явно он получил сигнал от той женщины за скамьей на автобусной остановке. At the ultimate background, an agent wearing white shoes will be seen right now at the agent's usual place while they imitate cell phone chats as they demonstrate themselves me here usually. Tolimiausiame plane bus tuoj matytas agentas su baltais pusbačiais įprastinėje agentų vietoje, kai jie imituoja pokalbį mobiliuoju telefonu, šitaip man demonstruodamėsi pastoviai šioje sankryžoje. На дальнем самом плане агент в белых полуботинках сейчас будет виден на обычном месте, где они имитируют разговор по мобильнику, демонстрируясь мне обычно на этом перекрестке. Camera is turning off, so yet several agents had not been filmed that day. Thanks for watching. Mikrokamera išsijungia, tad dar keli agentai šią dieną liko nenufilmuoti. Atpažintųjų дуоменис labai прошу man пронести jų viešinimui. Микрокамера выключается, еще несколько агентов осталось не заснятыми в тот день. Благодарю всех за просмотр.